Icaritanga ki sid dicarita. Angka sid di oroane pakai aku buru. Iyewe pakai aku buru madari itu angka yang kali makada kofura ni ikia aku buru dena nawa di salai. Maka matogar kue. Yen nangi pakai aku buru nakiani ku buru harapanna makada pura mangaribi melo ilam ma iyero tomatewe nakia pura nakia angka informasi berubah makada elepi melo leilemma elepi me pura apa nih kia pura apa nih kia ya parengarangki jolo dua tu waktu dena wadi yonre malam nomor siddi komelo tama waktu sampai jam mangeribi nomor 2 komelo i tama waktu sampai jam loroe dena wadi malam kipa mage iro waktu narek komelo i tama waktu sampai jam mangeribi kira-kira 15 menit menuju salat maghrib azan maghrib iro waktu tak timpa itu pintu naranaka maka de to fanrita tak nigi tau lemma itu matena tempo na melo tama waktu sampai jam mangeribi papa de lona nareko nasoror lofi mi to matena ya tengareng yang kedua nareko melo itama sampai jam loroe kira-kira makaron nangi 15 menit 10 menit sebelum sholat duhur magitosir watunna masompak kopunggawana yero makhluk tenritai ya jadi watunna yero Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Sining atama tepat nafung Allah Ta'ala engkai pada hadir yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Alhamdulillah nafakke totori ki pung Allah Ta'ala mak depu-depu ngari lalena iwe masigita mamuare materi asori monrina pung Allah Ta'ala nancagilaleng nafak depu-depu ngetoki materi asori monrina rilalena surugana pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yero idi rufatawe nafawarakang ki pung Allah Ta'ala ria sange umur angkamanang umur na pinranga ki pung Allah Ta'ala mat dufa rufami
Engka tahu malampe umur ifin rengengi. Engka tahu cinampe mikasi ifin rengengi umur kafung Allah Ta'ala. Nafaralui fadari fahang maka daerah umur nafin rengengki pung Allah Ta'ala ri'as-sori monrinna pung Allah Ta'ala pasti akan dipertanggungjawabkan umur itu. Laitanai mana ki umur ta? Mapamula balega ta? Nakanna ni pakutana. Nawereki pung Allah Ta'ala umur arwah na tahun, 100 tahun, yarga 50 tahun, lei kurangi umur balega ta, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu kadama abdi yaumal qiyamah. Yero nareko asori monrina pungalla Ta'ala dekne yakka aje tak selangkah demi selangkah. Dekne palette aje tak sijongka tas sijongkae hatta yas'ala an arba'ah. Gangkaritanetta appai passalang salah satu passalang angke ritanek ia naritu an umrihi ritujunna umurutta aga itanenya kiritujunna umurutta fima afnahu ya naritu tigi monro ipake guna umurutta. Sedia dati umurutta bu dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Itanai mana ki? Alhamdulillah kaki hadir irilalanna yewan niwe kita safari tasbih mak bere jama ki mengkalinga ki carama pengaji agama semua itu akan menjadi saksi di hari kemudian. Mancaji sabbi mana ri asori monrina Allah Ta'ala. Sedia dati watutta si jange watutta lai sidang mana ngeri asori monrina Allah Ta'ala. Nareko pegau ki deceng semua yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dega tahu mulai masakai riasori monrina Allah Ta'ala. Itulah pengadilan yang seadil-adilnya. Itaneki hari ini aga mugo kengi wattumu tatesikoe lewat siko mene liwat siko detik semua akan dipertanggungjawabkan. Angka ki mata sabbe rilalanna iye wewatue semua yang pakaian yang kita gunakan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jilbab tabu akan menjadi saksi. Sajadah kita apa akan menjadi saksi. Songkok tapa akan menjadi saksi. Kendaraan yang kita gunakan sampai di tempat ini pun akan menjadi saksi. Setiap lingkaran perjalanan dari ban kendaraan kita akan menjadi saksi. Kerikil yang kita injak apa akan menjadi saksi. Sandal yang kita gunakan bu akan menjadi saksi. Semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajak gagal capak-capak irwatunna makada. Ay, taro nak pegok ja. Mancaji susah itu ri asori monrina Allah Ta'ala. Mancaji susah. Nasabak dek gagal lepek boleh rifakutanana malaikat iri asori monrina Allah Ta'ala. Alhamdulillah kaki safari tasbih. Kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Mega barakka nataruk Allah Ta'ala rilalanna masigi. Kam mana pengurus masigi tapa isodor kam maka melo kilo mas safari tasbih kor terima lalu. Maka itu pak beri jamaah megalat dek barakakna. Megalat dek barakakna taruf ngala Ta'ala.
Yaitu narikko to mak bere jamak to mellodoa rimun ripurata mas sempajang macilaka ki narikko de ne tarima farelo duata. Makanya ko angka masigi melon naloi safari tasbih, wih makasih lada. Di situ penuh dengan berkah. Ya. Boleh nangi umurut yang akan dipertanggungjawabkan. Nama poncok mi jaitu umurut di umat na nabi tak ma poncok mi. Aga nasa nabi ta engalanna yero umurutna ummaku. Angka mima biasari antara 60 nagangka 70 tahun. Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Nah, boleh reker umurut bapak ibu yang dimuliakan Allah. Meloni ilisaki aga ilisakannya. Ia naritu meloki pegau riasannya amala. Aga riasang amala. Ia senge amala ia naritu ipegau isit de jama-jamang matonga-tonga ki pegau iero jama-jamange. Ia senge matonga-tonga angka pania. Kita bersungguh-sungguh karena Allah. Nasabak nariko de gaga niat nari papole sedde pangkau kang puta itu asanna. De gaga selekna. Meloki mite pantina ria senge niat. Maka kue kita masih berada di dalam bulan Muharram. Ira bulan Muharram ulap pertama ta idi selenge 10 ulan nawereki pungala ta'ala inna indata syuhuri indallahi isna asyar angka 10 ulan nawereki pungala ta'ala ira 10 ulan tempona depa nancaji halifa panglutta Umar depa gaga riasat taung rilalanna agama salangnya depa gaga narekongka kajajiang yero riaseng yero nadis bahkan makada taung pada padana melona lairutu Ka'bah riasengi tahun gajah nasaba engka pasukan pole Yaman melot rutungi Ka'bah. Tempo na mate benena nabita riasang amul husni. De pagaga tahun secara angka. Tempo na mana panglutta Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Maka de panglutta Umar bin Khattab we marissa kapan nariko de gaga. Tau ta idi salengi. Akhirnya nasama turusi riwayat maka dayero kapam makanya ia bilangi idi umas selengi tempona malaikat dapuran Nabi tak lori tanah Madinah. Diputuskanlah maka da aku ni rumah pamula mak bilang pakku tanah nasi ulas siaga riala sebagai bulan pertama. Era ulangi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya 12 bulan itu mas susungan metoni. Mas susungan tetapi dega kerjasa maka dia bulan pertama. Ia miro bawa petunjuk nama kada narekofurai Muharram, Safar itu. Narekofurai Ramadan, Syawal itu. Nekia dega maka dia bulan pertama. Rapak tahu Pak. Maka datega na riala bulan pertama. Angkana pendapat pertama yang keluar. Maka da makanja ikapan nareko ulam mamulangi. Ya naritu bulan Rajab. Magina bulan Rajab. Nasaba akhira ipaturung perentana sempajangi. Angka si mete. Maka dade kapan nasi sumpung yeron nange le bicara alek ka dapuran na nabita magi na lette loko farentana sampajangi de nasi sumpu ko makui angka si parenta angka si usulan yang kedua
Nareko make itu makanjap kapan nareko yero ya bilangi bulan pertama ya nareko tempona nabi tak malaikat dapura pole rita nama kalori Madinah. Mega sahabat si cocok maka dayena tu makanja. Sianna nabi tak naleka dapurang. Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Jadi yero nabi tak naleka dapura naletu rita nama Madinah. Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Akhirnya mega sahabat makanja nareko bulan Rabiul Awal ni. Nah sabah akhir waktu na lekat dapuran nabita 28 Rabiul Awal na tama nabita di kota Madinah. Angka si sahabat tambai makanja tongan ni nareko Rabiul Awal ni na sabah akkoteiro ijajian nabita. Hampir ini yang dijadikan sebagai bulan pertama. Tetapi engkau sahabat Nabi tak mete, salah satu di antaranya adalah Panglutah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasulullah berbaring di tempat tidurnya ketika dikelilingi oleh kaum kafir Quraisy. Makanya Nabi tak Ali seleka liu ako rusbaku meloka iya lau hijrah. Selai ko Panglutah Ali. Berangkat Rasulullah. Maka dia nangis pendapat yang maka datongan itu Nabi ta nasalai bolana kemudian sampai di Makkah pada bulan Rabiul Awal. Neke yero Nabi ta purametoni tu nania kemelo emalek dapuran itu terjadi pada bulan Muharram. Muharram mopi Nabi ta nania maka da melo imalek dapura lori tanah Madinah. Bulan Rabiul Awal mani napaka jajangi maka dah malaikat dapura tongan ni Nabi tak lo Madinah. Akhirnya nasama turusi sahabat maka dah ialah sebagai bulan pertama ia naritu bulan Muharram. Jadi pentilada pala itu ya sengenia. Maka dia Nabi tak niatul mu'mini khairu min amalu. Yaitu niatna to mata pe lebih matanrei onronna na ia pangkau kena. Jadi pakanjaki niat tak kongke jama bu. Melo kinange lo mas safari tasbih. Tapang kahalangat tak misalnya. Napura ni niat melo joka. Tetai angka apalang ilolonga. Sabang katoje itu tahu yobi, telo mas safari baja. Saya dewla. Akka da moki jola insyaallah. Angka moti lolonga. Asibalikanna nareko angka tau pego siddi jama-jaman na degaga niakna. Dene ya bilangi rilalan na agamata. Tomak jene. Na dek ton niya dena asajen nekta Tomas Sampajang dena katon niya dena asa sampajatta talau aji bu talau umrah pa na dena katon niya dena asa pakkasiyata pentin naria sengenia. Dene ya bilangi mandi wajib ki denang katonia namowe katalu ki perlu kokolange nariki adenang katonia dekne ya bilangi pakai suya jama-jamata pantina roria sangini na yero nangeria sangi amala ya kata-kata ipa batuana angkapania pegoi Tomas Sampajang angkapania Tomas Saka angkapania Toma puasa angkapania maka agi-agi rijama pakanjaki niata innamal a'malu biniat wa innamal likulli imri'in manawa tungka jama-jamange tak gatungi kuniai na agi-agi na niakan rupa tawe pasti nalologang. Selanjutnya yesiron nangeria sange amala etak bagi duai. Angkar yasang al-amalul adi. Yasangnya amal adi. Ya naritu
amala akomi bawalino ilolongan manfaatna. Pak kuling pemang. Angka tu pangkau kang ijama bu akomi bawalino ilolongan manfaatna. De gaga asori monrina pengalatan. Ia sangi amal adi. Contoh. Tomandre. Itu adalah fitrah kita sebagai manusia nari komandre ki mawataki. Ya narur yasang amal adi. Tomatindro. Aja mo gaga matindro ko macarami tawe. Tomatindro. Akomi tolino ilolongan. Minuki akomi lino ilolongan. Itulah yang disebut dengan amal adi. Yang kedua amal saleh. Yasangnya amal saleh ilolongan ikolino ilolongan teri asori monrina pengala ta'ala. Lairuntu ya kolino, lairuntu teri asori monrina pengala ta'ala. Ia narir yasang amal saleh. Na iya we amal saleh, angka tunangka sewa waktu yeror yasangnya amal adi. Ko sampajangnya bicara tentang metoni lino akhirat. Puasa bicara tentang lino akhirat. Haji bicara lino akhirat. Neke angka yeror yasangnya amal adi. Aku minangi lino ilolongan faedana angka na berubah menjadi amal saleh. Aku lino iruntu teri asori monrina pengala ta'ala. Upane yero. Narik ko yero jama-jama rijamai. Leipamu lewi nasabak parelo doang. Yaitu agama ta suku. Suku agama ta idi agama selenge nasabak. Sininna pangkau kengi angka mana parelodoanna. Melo kit mesuri bolata angka parelodoanna. Melo kitama masyi angka parelodoanna. Masuki masyi angka parelodoanna. Tama ki pasai angka parelodoanna. Tama ki wesewe masuki wesewe angka mana parelodoanna. Nigi tau baca ifaril lodoanna na nappa na baca si dia jama-jamang, maka yero anu na jamai berubah menjadi amal saleh. Mandreki narikode ta baca ifaril lodoanna dega gari lolongan ri asori monrinna ngala ta'ala. Tapi baca ifaril lodoanna ilolongan ikodino, ilolongan toiri asori monrina pengala ta'ala. Aga pa si parilodoan na buko tomandre. Allahumma barik lana. Ya, napala manamudi. Wa sangide napala ay makadapaliswi matikah. Efuang pak baraka keka anuan rewe dan nia pabelai ka poleri afinna ranaka. Wih maka jalan. Nigi tau baca fareloduan na napa na jama si dia jama-jamang rimun rinna yero jama-jama na fego mancaji wi amal saleh masoki kodino magala ni pema majama ria sori monrina pengala ta'ala lay lolongannya palana narik koi baca farilodoana. Jaji aja ta capa-campa yero wijata ta sure makadai elodaki jolo nenapa sare kwami mace mana ki sekeluarga melodoan nelolonga top palana ria sori monrina pengala ta'ala. Apalagi we doa sebelum makan we malam mulada pak batuanna Allahumma barik lana mamwari na pak barakah pengala ta'ala. Semua yang kita makan, semua yang kita minum meloki ko pengala ta'ala mamwari nak barakah. Koma barakah i magalaki pemang magalaki masampajang. Magalaki mak jama sapareng idalle wija-wijata beneta dan lain sebagainya. Kai mancaji seha ilan ruaneta. Yeror yelo ko pengala ta'ala. Allahumma barik lana. Mapat diulutan atau liman reto bembe. Baca mo jolo farilodoanna anta pemakonyo
Marelau ki apa berakai. Yang kedua yelo ko pengalatan apabila ka apa poler yafin naranaka. Magina marelau ki ko pengalatan na apabila ki poler yafin naranaka. Ipahang itu maka da tungkat juku mubae poleri anu harangi. De gaga hancuru isangedin na afin naranaka. Betuan ada mareloki kof ngalatala tak dampai ka fuang. Engkam mana tania anu mafacing, engkam mana andre tania anu mafacit tania anu halala melo wanre tak dampai ka fuang aja tapat tameri lalanna lan roaleku. Yena rogunana to melo duang fuang pabelai ka poleri afin naranaka. Nasabat de nerisa maka dama pacing mana moga tu. Makanya kita meminta fuang pabelai ka poleri afin naranaka. Engkam mana kasih tanya anu mafacit tamari lalan nalan roaleku nareko tania manu mafacing fuang aja metona tafa tamari lalan nalan roaleku. Maka terkadang ada orang yang mau makan melo ni tamari lalan na tiga rona angka ni lalan na timunna. Wih tapa mure talita. Denak kelorengi pengalat-alat tama nasaba anu macarefa. Itulah pentingnya kita membaca doa sebelum makan. Sabayero riasangnya anu mafaci mega anu macarepa mega rufanna. Angka gaga macarepa bandana macarepa. Daging asue daging bawi bandana meto macarepa. Namu age gokeng tatai macarepa. Yang kedua angka gaga macarepa salami gok nana sabari na macarepa. Magere manu ki ya lupa ma bismillah. Macarefa dewa dianre. Yang ketiga ketua aga de nawat dianre ma bismillah ni gere manue. Magina de nawat dianre. Manut na bali bolana ni nau napa na gere. Min naui mapa ngafangai. Jadi mega tu pas sebareng. Aja makada Siddi bawan ya sabar nasabarin ya sengi macarepa kagak mega engka bandana engka sale gogok na nasabarin ade nawat dianre ya rega anun nami bali boleh nen nau napa nala na meloran de nawat ding ya naru melo mana ye loko pengalatala fuang pabelei ka poleri afin naranaka. Maka da yero nangeria sange pakasiwiang amal narekoi pamulena sabab parelo doang mancaji pakasiwiangi mancaji amal soleh tetapi detu naya mananna sumpul lolota nampalak mana parelo doangi ko pasai bu kalau ki pasai tapla ga parelo doang nah urasa matandring 10% apply kewe. Iya. Padahal nareko tama ki pasai bu. Ibace parelo doana ni napa kita ma pasai. Setiap langkah kita akan menjadi ibadah. Akka ajeta mancaji pakasiwangi sio selimata mancaji pakasiwangi. Setiap kita transaksi saling tawar menawar. Suara kita akan menjadi sikir dene seding. Narekoi baca parelo doana. Loki galunge pak. Mak galuki. Kita mengangkat cangkul akan bernilai sikir ketika kita membaca sikir baru keluar rumah. Mancai sikiri mana nih? Tapi pak kutanana wes tak dene yang pelak mana parelo doana. Aga pappalalona nabitta. Pappalalona nabitta. Makada narekode ma fala iparelo doana. Fakul bismillahirrahmanirrahim. Narikon katau de nafla iparelo doan na yero jama-jama meloy na jama. Fakul bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ki napata jama itu jama-jama. Ya. Manca gimana yang pakai siwari mundrina. Tetapi namoe kasiratu mak bismillah ki nareko anu sale jama. Dek nanca pakai siwang. Manuk nenon nangi melonagere. Namoe kasiratu mak bismillah detto nancaji mafacing rimundrina. Ya.
Sini to mato malabiku sila surah malabikon ke hadir. Jadi pak biasa mak bismillah buang. Melo ki mak batte bali bismillah ki. Melo ki masasa bismillah ki. Aja mi gaga melo mak gosip mak bismillah jolo. Kada bismillah, kasih cerita baru kan dek. Dek nata mak kairo. Tomato malabiku sila surah malabikon ke hadir. To pagar nata misai. Tambah pi. 10 menit lagi. Tomato malabiku sila surah malabikon ke hadir. Jajiro nange umur ta natane ke kitu pungala taala. Caritanya ki si dicarita. Angka si di oroane pakai aku buru. Iyewe pakai aku buru madar itu angka yang kali makada kofura ni ikia aku buru dena nawa di salai. Maka matogar kue. Yen nangi pakai aku buru nakiani ku buru harapanna makada pura mangaribi melo ilam ma iyero to matewe nakia pura nakia we angka informasi berubah makada elepi melo leilemma elepi me pura apa nih kia pura apa nih kia ya parengarangki jolo dua tu waktu dena wadi yonre malam nomor siddi komelo tama waktu sampai jam mangeribi nomor 2 komelo i tama waktu sampai jam loroy dena wadi malam kipa magay iro waktu narek komelo i tama waktu sampai jam mangeribi kira-kira 15 menit menuju salat maghrib asan maghrib iro waktu tak timpa itu pintu naranaka maka de to fanrita tak nigi tau lemma itu matena tempo na melo tama waktu sampai jam mangeribi papa de lona nareko nasoror lofi mi to matena ya tengereng yang kedua nareko melo itama sampai jam loroy kira-kira makaron nangi 15 menit 10 menit sebelum sholat duhur magito sir watunna masompak ko punggawana yero makhluk tenrita. Ya, jadi watunna yero masompa. Sampai itu maka dato riolo tako riolo matana ki pa riolo majama ki riolo enale sanassoe tangassona enreko sterako mbo sterako. Magi watunna yetu masompak ko punggawana. Terutama nareko mele tama sampai jam mangeribi aja tak lama pura pi mas sampai jam mangeribi iya nange lapakia kuburu nakia kuburu sebelum maghrib harapannya mele ilama to matewe napa mangeribi ternyata itundai yaitu pendapat makada denawat ding isalai ku buru nareko pura ikia de togaga pongan aku agama itu de togaga apalagi to limon rekor ku buru napa dena lo mas sempaja dena lo maju lah bisa apa itu ya. De togaga ku agama ta makada denawat di salai moi iya nange lapo pakai aku buru wani mat de mana si banna ko iya namo ya lari to kumaku ye sale mana ko si banna onro taruna ye liwi koroyawa matindro tempona matindro pak bu lepitayang ikop ngala ta'ala ifan nipiwi seakan-akan betul dia sudah meninggal
tempo ipan nipi matin roro ipan nipi itanai ko mungkar dan nakir. Itanai ko mungkar dan nakir. Tania nya ro pakutanana maka daman rabbu katania. Man nabiyu katania. Maka de pakutanana mungkar dan nakir aga jama-jamamu. Maka de yero nange lapo paki aku buruk mak. Maka de yero malaikai rilalatin ronaro aga na amalakmu mupasadia narekobaja singadie tamatongan no rilalanna kuburue. Maka de yero lapok pakya kuburu de gaga sangadinna iye bawang apalaki iye bawa deceku ukiarengi kuburu natawe. Maka de malaikai jadi de masam pajang de iya nangela po malaika napodangi nangela to ifanipi makde pakanjaki pakitamu itamanangi kuburu isa kitarmu gili mana ko mintai temponan nange gili mana mintai yero tau matewe tetangga kuburnya angka nanita we makanya lada onrona angka to maja onrona angka to tau toli tunumi lebih tamana ni korobali kuburu naro makutani yero nange lapot tomate yero nange to ifanipi magi na makanja yero magi na maja onrona yero magi na toli recalla yero aga pappe balinna yero nange lapo malaika yang berikan pertanyaan kepada penggali kubur ini maka dai iena roparumpama anna taweri lalanna kuburu angka tau makanya onronna nasabak mega amala pura nafasadia angka tau maka maja onronna nasabak cedek mi kasih amalakna angka tau icalla mataru nasabak de metoga ga amala pura nafasadia pasat dingiri ele mana yang pasat ding nukka imatanna ternyata dia tertidur di dalam kuburan itu motoi lari mataru baku masih ele tanya subah ele nala DC deto na pakai angimi mataru bang tak kapo tahu napan ujangan itu lapaki aku buruk napan tama masih tanai magi apa mu loba ele ni he de na nasam pajasu bute ele ni main apa mu bang na carita ni pura ka Ivan nipi matinro ka kuku burue na carita ngamana ni pak kampung iya nange lapong pakya aku buru mapa mulai iro watue manca jilisa masigi ni nasabak pura ipitako ngalatala ipitako malekari lalanipinna dena napaja si matallau masigi alena najik bang mari minatanya alena manca jimang ya nasabayero imangin katoto aturanna ya aturanna imangin nomor sidi matanrewe bacana makan jae sipakna namo matanre bacana ko majai sipakna aja malah imang matanre bacana na pak baliang deno dia ala imang itu yang kedua syaratna imangi adelei kong kaima dena adele aja malah imang deno wadi angka tuha desa nana bita makada palamperi katok bay ponco kiwi sempajap bere jamae dalam hadis ini ada sedikit penjelasan makada itu melambangkan adil kotanya atau adele dewa dia lagi imam para lutoi pahangero sanganu je
Padari toje nasa ngimangi. Di Belawa Pak, 45 masigi, Lau Jampang. Masalahnya, cedek, tadde si mana? Kak magi je tu no tali tadde imamu. Mupagaji mo gaje tu imamu. Sebang kato masigi, we, dia na pagaji wi mana? Pagaji ni gare pada pagawai ye. Tan na dena salewi masigi. Aja na ya syorat tawe na inapa de na ipatuwo. Ero imangi pentilada. Toma-toma malabiku sila surah malabiku ang kehadir. Selanjutnya, makada iranangi umurutta na finrangeki pung Allah Ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaan pertama yang akan diberikan kepada kita itu junna umurutta makada ifake mogara umurutta masampajang. Aja akam mana malampe umurutta na wereki pung Allah Ta'ala ne kiade nari patator ya sange sampajang. Nasabak sampajangnya mustahil tawe tamari lalan na suruga nareko degaga sampajan na punai. Nareko angka tau de na patatong iriasannya sampajan tak dampangi ka degaga angka tari sesena pengala ta'ala. Nareko angka tau degaga sampajanna rilino ide na malabi risesena pengala ta'ala de na malabi risesena malaikat ide na malabi bahkan risesena nabi-nabi ide na malabi. Nareko angka tau de na patatong iriasannya sampajan. Apalagi nareko urani de nang kana kajuma ay dampa-dampa ki. Dega gangka ta narekong kaurani de na kajuma. Bu pasaki terakhir yo pasaki yoni. Angkam mana lakit tadi nang kana lo mak kajuma. Tali sara tapang jeken kajuma lo mak kajuma. Ya. Magai rias sorimonri bu, rias sorimonri. Yero pak kajumae diperiksa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sininna pakai Jumat iparesamana pakai Jumat ko gaiko iparesamana idi orang ini. Setiap laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat angka cai werengi ko naibita. Yaitu pak nareko makka Jumat ki tudani marengkalinga pak katobba lai cani. Jadi orang ini cani. Ya makka Jumat lalana masih ye. Jajang kamana munros ikor yawana parkir rosiwali. Mengkalinga pak katoba kama pitena tama de gagas tempelena apalagi ero monreko yawana pandra kama pitena tama de gagas tempelena dampa ki ya pita stempeleta tigis tempeleta pengaji kaye tigis tempeleta ide kaye ya pita mana nih maka de malaikai semua yang memiliki stempel lo mana no sapai benem sapai anak makun remu sapai indomu le sapa nih tewa mana ngisi wawa kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah. Iro angkelaken na de na lo makka juma de gagas tempelena de gaga na lo sapaki de gaga dia naro nangi nampe makka daka angkam mana laket tabu de nang kana lo makka juma caterkan oje na lo makka juma nasaba de gaga renre kiri asorimun rina pengala taala narekode na lo makka juma laketa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya naro rampe-rampenya ki. Namun irgalong komi utiwiraki nareko tomafandre tarimai insyaallah mega wadin nagokangi nareko angka ada kutap pasala melo dampa kana sabaat dampa maraja wabillahi taufiqi wassada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.